Ibihe byiza nshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro bya Kigali Sport, n'ubundi bwo ni amakuru meza cyane abatuzanye, ni amakuru meza cyane atomoye ameze neza cyane. Ni breaking news, ni breaking news bwa mbere mu mateka, umunyamakuru wa Radio Rwanda Agiseri Rugangura agaragaje ikipe afana rwose nimbona nkubone, kuko rwose akoresheje ijezi ryiza cyane ryanditseho Rugangura. Tugiye kuba twabiganiraho rwose, ese iri jezi ni ryande, ese no kubera iki uyu mugabo abikoresheje, cyangwa se no kubera iki abaye yabikora akaba yatangariza abanyarwanda ku mugaragaro akoresheje urubuga rwe rwa Instagram, atangariza neza abakunzi be ekipe afana. N'ubwa mbere rwose bibayeho, ni gake uzabona umunyamakuru wifata akavuga ekipe rwose y'abafana, ariko ndagira ngo mbabwire ko amakuru tuzanye nuko uyu munyamakuru Agiseri Rugangura abaye yatangaza ikipe afana. Mbere yuko twinjira mu kiganiro neza, ndagira ngo ukande subscribe ndetse na like, comment yo nakarusho, genda ubiterekamo 5 kuri 5 kugira ngo uzajye ubona ibindi biganiro nk'ibi ngibi byiza cyane umunsi ku wundi, isaha ku yindi neza cyane. Reka twinjire mu kiganiro cyacu tugira dutya. Ikipe ya Rayon Sport imaze iminsi ikina, imaze igihe kirekire nta munyamakuru uravuga ko ashobora kuba ayifana, yewe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ugufana cyane ama ekipe yose, hanze akavuga ko afana za Arsenal, afana ekipe zigiye zitandukanye hariya ku mugabane w'Uburayi, ariko ntago twari twumva ko cyangwa se ntago twari twumva umunyamakuru wavuze ekipe ashobora kuba afana hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze, ariko bagashobora kuba bakambara amajezi y'ayo makipe, ariko niberure neza ekipe bashobora kuba bafana. Bwa mbere mu mateka bibaye rwose, ni umugabo w'imyaka 32 y'amavuko, ni umusore rwose, ni umunyamakuru wa Radio Rwanda, yageze kuri Radio Rwanda 2017. Ni umugabo wogeza umupira neza, ni umugabo udasanzwe muri ruhago nyarwanda, ni umugabo usensengura rwose umupira neza cyane, ndetse akabasha no kuba yawogeza neza. Na wundi rero ni Agiseri Rugangura. Uyu musore rwose cyangwa se uyu mugabo yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram atangaza ko nyuma y'imyaka ishije imyaka kuva yavuka ataravuga ekipe afana, nicyo gihe agezeho, cyangwa se nicyo gihe rwose kugira ngo abe yatangaza ekipe afana. Abantu benshi bari bazi ko ashobora kuba afana ekipe ya APR, ariko ndagira ngo mbabwire ko azanye amakuru anyomoza ibyo bihuha byavugwaga ko afana ekipe ya APR. Amakuru azanye nuko rwose nyuma yuko akoresheje ijezi ryanditseho Ruvuyangu, ryandikishijeho Rugangura Agiseri, uyu mugabo rwose iri jezi risa nk'irya Rayon, n'ubundi bwo biragaragara ko ari irya Rayon. Uyu mugabo rwose ndagira ngo mbabwire ko amakuru afatika nuko ubu ngubu ni umufana wa Rayon Sport, dore ko yahise ko avuga ko agiye no kuba yajya muri fan club ya Gikundiro Forever ya ekipe ya Rayon Sport.
ntibyari biherutse kumva ko umunyamakuru avuga ekipe ashobora kuba afana mu gihugu cy'u Rwanda. Axel rero niwe ubatangiriye. Ese hari uwundi munyamakuru ushobora kuba afana ekipe ya Rayon Sports? Byose tugiye kujya tubitegereza kuva ekipe ya Rayon Sports rwose igiye kuba yajya mu matsinda cyangwa se ikomeje no kuba yazamura urwego, irongera kubona abakunzi rwose benshi cyane, dore ko ari nayo ishobora kuba club rwose ekipe yo mu Rwanda yujuje stade Amahoro 45,000 bose rwose iragenda irakubita no hejuru iruzurana. Noneho ikipe ya Rayon Sports niramuka igiye rwose mu matsinda hazacu wambaye kabisa. Uyu muhanzi cyangwa se uyu munyamakuru yavuze ko rwose umusanzu we ku ikipe ya Rayon Sports ugomba kuba uhari 5/5, agomba kuba yawutanga 5 ku kandi rwose mu ikipe ya Rayon Sports. Yagiye abitangariza no ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye, Facebook, Instagram ndetse na Twitter ariyo bita X. Ese hari abandi banyamakuru bari buze kuba bafana ikipe ya Rayon Sports? Reka tube twabihanga amaso. Muri abo banyamakuru hari kuvugwamo umunyamakuru Anta Biganiro, rwose nawe ari gukemangwa nk'umunyamakuru ushobora kuba yaza mu ikipe ya Rayon Sports akabasha kwiyunga ku ikipe ya Rayon Sports ndetse no ku bakunzi ba ikipe ya Rayon Sports. Reka tuve ku by'uyu Axel Rugangura, dore nuko yuko uyu musore n'ubundi yari amaze iminsi rwose mu ikipe bavuga ko bagenda batangaza ibintu by'ibihuha ko ashobora kuba afana ekipe ya APR. Reka tube twabicumbikiraho, ahubwo reka tugende twinjira muri Murera Sport Update zigenda zihuta. Ekipe ya Rayon Sports ku munsi wo ku cyumweru mu nama yashoje mu kanya ku isaha y'isa 10 bavuze ko izakina umukino, ariko uwo mukino ntago babivuze gusa, bavuze ko ikipe ya Rayon Sports ishobora kuba ikipe ya Rayon Sports rwose 5/5 nta gihindutse ishobora kuzatumira ekipe yo hanze. Muri ayo makipe ari kuvugwamo Azam ndetse na Simba, nizo ziri kuvugwa mu makipe azakina na ikipe ya Rayon Sports. Intego ni nayindi no kujya mu matsinda bakongera bakandika amateka. Iyindi kabisa bagenda bizamukira nuko ikipe ya Rayon Sports ikeneye abakinnyi bagera kuri 3, nimero 8, nimero 10 ndetse n'umudefanseri umwe, bakagenda bizamukira 5/5 bagenda bakubita ama ekipe. Murabizi ko rwose ikipe ya Rayon Sports igiye no kuba yakina umukino wa Super Coupe, umukino rwose uzayihuza na Polisi rwose kuri 24 z'ukwezi kwa munani. Reka mbe nabashimira, nizere ko rwose mwamaze kuba mwaterekamo subscribe. Igitekerezo cyo ntago ari ibyo kubingingiriza.